боз як ҳодисаи фоҷиавии хунинро махкумоти корҳои дохилӣ дар ҷамоати деҳоти қалачаи калони шаҳри Истаравшан ба қайд гирифт. Исматулло Пулотови 52-сола бинобар муноқиша ба миён омада келини 28-солаашро бо истифода аз олоти табар ба ҳалокат расонид. 6 зарбаи марговар ба қисмати сару рӯй ҷавонзанро аз ҳаёт маҳрум сохт. ҷинояти мазкур низ бо изи гарм ошкор гардидааст. махкумоти милитсия ва прокуратураи шаҳри Истаравшан санаи 14 феврал ҷинояти қасдонаи одамкуширо ба қайд гирифт, ки аз моҷаро байни келин бо хусур ба вуҷуд омадааст. ҳодисаи фоҷиавӣ дар ҷамоати деҳоти қалачаи калони шаҳри Истаравшан рух додааст. шаҳрванд Пулотов Исматулло Зиёдуллоевич соли таваллудаш 1967, истиқоматкунандаи деҳаи қалачаи калон, келини бевамондааш Хуршедаи Ҳомид соли таваллудаш 1991-ро, ки бо онҳо хоҷагии умумӣ мебурд, дар натиҷаи муноқишаи ба миён омада бо истифода аз олоти табар зада ба ҳалокат расонидааст. شش ضربه مرگوور به قسمت سر و روی جوانزنی تنها را که در تربیت یک فرزند 5 ساله داشت از حیات محروم نمود. شوهر خورشیده حامد سال 2015 به صدمه نقلیاتی دچار گردیده وفات کرده است، اما او زندگیش را در همین عائله ادامه داده. از روی نشانداد گمانبر شده اسمتالله پولاتوف کلین نسبت والدان سابق شوهرش مناسبت خوب نداشته است. چند سال شدی جنجال شما دوام دارد؟ بعد از من اومدم سرچم بعد از گذشتنش همین سال چند؟ سال 2015 تراموا بود. بعد پسرچم گذشتن همین بالاخو پیدا شد سرم بود. احترامی خصوص و خوشتومند را در آغاز مناسبت‌های عائله‌داری به نفع خانه‌داران توصیه داده میگویند که برکت دعای آنها را گیرند، اما تجربه حیاتی نشان می‌دهد که نه همه وقت جوانان از روی این توصیه خانه‌داری می‌کنند و نسبت نفران آنها را به فرزندی قبول نموده، یعنی خوشتومند یا خسور خوشبین نیستند، هرچند عاقبت چنین رفتار برای جانب‌ها ناراحت کننده است. حادثه مخزن وزن جنایتی که رشته عمر یک نفر را کند و شخص گمانبر را جوابگری جنایتی در اساس طلبات ماده 104 کودکس جنایتی انتظار است، نتیجه داغ‌آورنده نامرسایی در عائله را بر علا انعکاس می‌نماید.